Zdravo, izvinite zbog onog prekida iz nekog jebenog razloga. Crashovala mi se igrica, ne znam zašto. I to je mene jako iznerviralo. Ali ne veze, nisam se čuo. Ponovo sam odigrao bio tu misiju, vidite da sam promenio pištolj, sad imam ovaj. I radit ću još jednu misiju i to će biti to sad. I to će biti... ponovo Diaz ću raditi. Ponovo Diaz, što da mi. Sljedeća misija nije baš laka. Ali nema veze, mi smo tu da pređemo igricu, ne da se žalimo. Jako sam se iznervirao zato što mi je crashovala igrica. Jako me to iznerviralo. Plašim se da nije nešto od kompjutera, ali ne verujem. Ne verujem, male su šanse. Ali nema veze. Nastavio sam i idemo sad na još jednu misiju i to će biti to za danas. Evo nas kod Diaza. I misija se zove The Fastest Boat ili najbrži. Not so pleased with yourselves now, huh? Ili najbrži ovaj brod. Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on Micah, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. I thought I got you! Where'd you come from? TC! I think your pigeons are back. Ti si milijarde, ti možeš kupiš 10 takvih. Što moram da ti ukradim? Uzet ću ovaj taksi. Raspali navez. Idemo slično sa ovim deo. Map. Blizu je. Samo idem sad pravo i skrenem levo. Stanite, sam krenuo. I naravno ja nisam dobro krenuo. Obrnut ću se, nema veze. Jako sam se iznervirao zbog ovog baga, ali nema veze. Nije to sad bitno. I ova misija sad nije laka. Možda sam to već rekao, ne znam. Sve je verovatno da jesam. Ali idemo na nju. Evo, to je sad ovdje, ja mislim. I malo sam se zaznuo s puta, nema veze. Stanje koliko se sećam. A ti? Sad.
Šta bi? Stani, uzet ću ovo sada. Respond to advance 21 Central Vice Force. There is advance 19 Central Vice Force. Evo sorry. What the fuck? This was advance 19 Central Vice Force. This was advance 21 Central Vice Force. Da. Ko me puca tu? Ko to puca? Ko? This was advance 19 Central Vice Force. There is advance 21 Central Vice Force. Suspect on foot. Trebalo je da negde da nađem. Aha, ovdje malo pre nije bio ovaj marker. Ne znam zašto. Što bre? Respond to advance 21 Central Vice Force. Respond to advance 19 Central Vice Force. Idemo sad pištolje da uzmemo. Sada valjda. Aha. Sad idemo da vratimo Dios. Idemo da vratimo Diosu i juri nas 3 zvezdice. Baš lepo. Evo stigli. To je ovdje. Relativno. O, 4000. Sve ne vidim koliko imamo ovdje. Dosta mitkića ima. I to je bilo to za danas. Izvinjavam se zbog one nezgodne situacije. Stvarno nije do mene, ne znam što se desilo. I kome sad ću? Get to the payphone next to the mall in Washington. Još, samo misli. I kako ja da dođem i... Ja se ne mogu da uđem ovdje. Ja mislim. Ili ne mogu. Jebik. Malo si sumorio vidim, a ne nisi. Sad jesi. Po kojoj si crkvi? Da, nisam mnogo... Nisam mnogo armora izgubio, to je bitno. Idem da save-ujem i to će biti to. Isključimo muziku. Ja čekam da pređemo igricu pa da se malo zezamo šta je ono bilo. To je mačeta. Mislim da je ovo bolje. Jest. Zadržat ću testericu. Stanite samo, sačekajte. Par sekundi da uzmemo ovdje nešto. Evo. Sad imam full armor. Idem da save-ujem.
Inače u ovoj igrici je jako korisna puška kao oružje. Možda čak i najkorisnije oružje. Ajmo. Koliko imamo najkosta? 95, 91. Nije loše. Boli nas ovo. Imamo sad. Sad smo baš dobro naoružani. I to je bilo to za danas. Hvala što ste gledali i pozdrav do sljedećeg puta ili vidimo se do sljedećeg puta kako se vama više sviđa. Pa, meni se više sviđa do sljedećeg puta, ali kako vi hoćete, šalim se. Vidimo se do sljedećeg puta, pa pozdrav, čao.